Usamla rangba Eric Tonswer ubadaikum ukertong MDC naga parti kenam uban saya aireng haknik election MDC syagayung darbar tauan KHADC ke banlong hak arpoitrik bunai jemang arja pesan. Lengba kaneka kubor ke bawla pak syangi ulayatu ba usambol ke kenam naga banta election MDC unde bet uju kata gade kawat kumbala pendenkam nadu kisnam arhajar pra omsyu ka sembol kenam bat garanti usambol belaju pendenkam haknik kisnam. Namaria ka sembol ukhnam bat garanti lada ban penenkam daki we bat ki parti syarithor kumta kat kumkaan omla ban penenkam ya kiju ki sembol. Kumta ka parti khnam kelajit ban bu no da kadur jung kawai usembol bla ju penenkam ben shwa ban angne sikmat ru kane ka parti kan penenkam no da usembol kawat. Kane ka jik pentip kalong ru kerpang ik paiba kanong thmai konstituensi ki ba ik bet kersan ya kane ka parti bat khamtam ya ukurtong uban sa ikon ha kane ka election MDC na kane ka parti khnam. Penpau Usamla Eric Tonswer.